81.4. Iz Slovenije nasprotnik Igor Kuzmanović. 88.4. 88.4, torej 88.4. Drugi free fight, Mirko Jovanović, Srbija. Kategorija do 66 kg. Se mislim, da sam stopi gor pa delaš. 65.4, torej 65,5, nasprotnik iz Slovenije, Nejc Preložnik. 65.8. Mirko Jovanović, Srbija, Nejc Preložnik, Slovenija. Jovica Đorđević, Srbija. 77.6. Aleš Ratej, Slovenija. Do 84, da. 84.1. 84.1. Jovica Đorđević, po rdečem, Aleš Ratej, modra stran. Thank you guys. Četvrti fight, Aleksandar Janković, Srbija. 74.3. 74.3. Aleksandar Janković, nasprotnik Vito Špic, Slovenija. 78.4. 78,4. Aleksandar Janković, Srbija, Vito Špic, Slovenija. MMA do 80 kg. Peti predfight, Đorđe Tomović, Črna Gora. Đorđe Tomović from Montenegro. 83.2. 83,2 in Ivan Karačić, Slovenija. 84.4. 84,4. Đorđe Tomović, Črna Gora, Ivan Karačić, Slovenija. Kamera. In še šesta predborba, Cage MMA, Nemanja Kukić, Srbija. Do 93 kg, Nemanja Kukić, 90,7. Jakov Nedo, Slovenija. 93.1. 93,1. Nemanja Kukić, Srbija, Jakov Nedo, Slovenija. Kamera, še nas. Ja, se volim.
rupa. Če jih nimate, jih lahko preizkusite takoj po tehtanju. Znači, svi imate rukavice rupa. Tamo je moguće da ih dojerite. Main event start at 20 o'clock, torej glavni event Cage MMA. Amra Okugić, Bosna in Hercegovina. Imaš main event. Imaš main na kraju. Da. 54.7. 54,7 in Tajda Ratajc, Slovenija. Amra Okugić, Bosna in Hercegovina. Now face up. Druga proti drugi. Okay. Drugi fight MMA na main eventu Aleksandar Aleksić, Nemanja Milaković, Bosna i Hercegovina. Čistih. I Adam Kapić, Slovenija. Tanko 80 kilogramov. Samo obleči se, pa slika. Sam glavni turnir bomo izvedli tako, da bo ena borba v kletki, ena v ringu in tako izmenjajo vse do konca. Torej, Nemanja Milaković, Bosna in Hercegovina in Adam Kapić, Slovenija. Še drug proti drugemu. Okay. Iz Črne Gore, Montenegro, Nikola Bečić. Nikola Bečić. Skini. In Denis Čorčik Porčić, Slovenija. $87.5. 87,5. Vrnete se. Eno fotka, še ena. Kjer je gledamo? Naslednja borba. Miloš Marković, Srbija. $84.3. 84,3. In Marko Drmanić, Slovenija. $84.3. 84,3. Miloš Marković, Srbija, Marko Drmanić, Slovenija. Jeszcze tyle eno fotka. Iz Srbije, Dalibor Zetko. Dalibor Zetko. $75 kilos. 75 kilogramov.
100% Srbija, Marko Varnjan, Slovenija. Svaka. Evo. I tja će eno. MMA. Znači, idemo na boks u ringu. Iz Srbije, Aleksandar Aleksić. I nasprotnik Siniša Kondić, Srbija. Aleksandar Aleksić, Srbija, Siniša Kondić, Srbija. Z Mađarske, from Hungary, Adam Jurkos. I nasprotnik Edin Puhanov, Bosna i Hercegovina. Mađarske, from Hungary, Laszlo Dut. kilogramov. In Mark Demori, Avstralija. Laszlo Dut, Hungary, Mark Demori, Australia. Še en aplavz. Prihajamo v K1. K1 torej. Za titulo CFC. Aleksandar Stankov, Slovenija. In Miran Fabian, Slovenija. Dvakrat sem ga že razbil, dvakrat. Jutri bo tretje. Easy, easy, easy. 91,4. Za titulo torej CFC. Evo, fotka. Aleksandar Stankov, Miran Fabian, K1. Kamera. Ja se obrnem, da. Ajmo. Tak, tam, tam. Ajmo. Okej. Še en aplavz, Aleksandar Stankov, Miran Fabian. Loser. Od 20 fajtov 30 porazov. Loser. Ja, to imaš ti, Đuka. Loser. 6-krat knockout. Loser. In pa še glavna borba. Malo, babi. BBC
BB.